Tabani Tabani Inkosi yezulu nomhlaba babe sayibiza ngenqeko kodwa lokubizwa kayo ngenqeko uhambe kohamba nje kuba kukhula uMnazaretha noma kuthuthuka uMnazaretha kwase kufika inkosi ilanga yayisekushintsha ukuthi abizwe ngenqeko yabuza amadoda ekhona yathi hawu webo unkanyana ake nisho unkanyana ke umfundisi wasegospel owayekhona nanithi ubaba lona uyinqeko kabani uma ngabe nithi ubaba uyinqeko naniqonda ukuthi uyinqeko kabani unkanyana lona mhlazana ephenduka wayekade elima ngeenkabi sezela phakame ilanga laba lide mayilima ngeenkabi ubona sekufika isigijimi sithunywe indlamhlathi kaMayekisa uNkulunkulu wezizwe zonke ezikhona emhlabeni uthuma lesi sigijimi uthi hambani badabami niye ngali lana khona umuntu olimayo seyifike lapha lezi inkabi zammangalela zomile njengamanje zikhathele futhi ukuthi akayikhumule uma ifika lo muntu ethunywa uJehova wamabandla uma ifika ethi umuntu kaNkulunkulu sithunyiwe lapha ukuthi lezi inkabi njengoba ulima ngazo nje ilanga seliphakeme zikhathele futhi zomile zikhumule manje uthi unkanyana ke hlengelele hawu uyena abantwana nithumile babembiza ngenqeko ke kanti uJehova uqobo lwakhe amen wayeseyikhumula unkanyana lezi inkabi wayesethi cha ngizonilandela ke ngiyobona lo muntu obona indaba enkulu engale kusithekeni wayengelona iNazaretha wayesonto engozeni yakhe ngombona lo muntu uthi umuntu onjani lona okwazi ukubona mina ngisithekile ngingekho obala abone neinkabi ukuthi ngiyalima abone na ukuthi seseyikhathele abone na ukuthi zomile wayesefika unkanyana phambi kwezulu nomhlaba wayeseyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uJehova esiphambi kwakhe amen nenye imini uthi mayihlezi emzini wasegospel indaba ixoxwa umfundisi uKhomisa uthi mayihlezi emzini wasegospel uthi ke apha amadoda azala laba bafana namakhosikazi azala laba bafana na ayavela ke lamadoda athi baba yithi uthi ke hayi batabami ziphi lezi ingane nizalayo ngoba lesokufike lapha inyoni kimi zazomangala lezi inyoni lezi ibizwa kuthiwa amahlokohloko zakha idle zakhona bese ijika ibheka phansi zithi ziyamangala zithi mayihambile ziyofuna ukudla kwalabantwana babo bafika abantwana sebefile ngoba lezi ingane lezi ziyababamba labantwana laba amaphuphu ziwabulale nempela abafana bengaphesheya lapha kwasegospel basi beyalandwa beyabizwa kwathiwa beze lapha phambi komdala weinsuku wayesiyababuza bantu abami nikwenzelani lokhu na ukuthi nibulale amaphuphu ezinyoni seyifike lapha zamangala ngakho ke ukuze sithethe icala ke sondelani lapha eduzane wayesefuna induku ukuthi abashayela abantwana laba uthe mayibashayela abantwana uma bezama ukubaleka uma bethi bathathe igxathu nje babezase ziyashwabana inyawo abangakwazi ukubaleka sikhuluma ngoJehova wamaNazaretha shembe
bama labantwana laba wafika kubona wabashaya wayisethi ke kulungele ke hambani ke selithethiwe icala base beyakhumuka labantwana base beyahamba akabonga uJehova sesitalweni amen